Туугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгүн число 3 август 2025 жыл. Бул видеобузда ушул аралаш видео болот. Алдыбыздан чыккан машинаны тартабыз. Баасы такталган бааларын тартып чыгарабыз. Туугандар, бирде лайкты басыңыздар, комментарий калтырып, токтор менен бөлүшүп дегендей. Бисмилла деп ишибизди баштайбыз туугандар. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Kia туугандар 2020 жылы 1.6 турбина дейт. 6.7 расход, телефон номерлер 13.500 AQSh доллар. Кийинки Honda кандай болуп калат ошондо бул 2008 объем 3 экен, 11-13 расход, баасы 17.000 доллар. Телефон номерлер. Ошондо бул Альфард болуп калабы? Honda Step 2003 2 объем 10 расходный, телефон номерлер. Басы канча? Эгас 800 миң дейби? 800 миң дейт, эгас жок. Басы жазылгандарды тартайлычы гана. Басы жазылбап тура. Servo 2 жазылды экен баасы. İçinde de yesi var eкен. 2006 2 объем, телефон номерлер. Басы канча экен? 11,5. 11,5 доллар дейт туугандар. ...2001, 3 объем, 12-13 расход, 700 миң дейт. Телефон номерлер. Шунда бул Lexus канча 300 бе же 350 калабы. Машина орнатам болдумбу. Нар жактабы? Honda Servo. Канал пакеji деген. Баасы 800 миң экен. Кийинки бул дагы 800 миң экен. 2003 2.4 объем, бензин, телефон номерлер. Бул дагы Servo 2004 2 объем, телефон номерлер. Баасы канча экен? Баасы 800. Кийинки Servo 3 12.700 доллар, телефон номерлер 77 менен 87 18 74. Камера Toyota Camry 2016 2.5 объем, бензин, пробег 128 миң жүрүптүр, ценасы 14.700 AQSh доллар. Бул Camry канча болот туугандар? Бул Camry 30 экен, бул Camry 30. Акчасы жазылды экен. Автомат. Акчасын жазбаптыр. ...2018 2 объем, газ, 12.900, телефон номерлер. 12.900 доллар деп, бул канча экен? K5 экен, а? Kia K5. Бул дагы K5 экен. 12.900 доллар, 2019 2 объем, газ, натуралда, телефон номерлер. Гибрид Lexus, акчасы 27.300 доллар. Натуралдар. Lexus 300 экен.
Bu da hibrit. Toyota Camry 70 2018 25 hibritde dogovor telefon nomerler. Boz qancha ekan? 18.000 AQSh dollar. BH deb. Akçası 17.000 2012 объем 3. Telefon nomerler bu. X5 olsa gerek. X5 ekan ha. Yazılıptır bu. Akçası yazıldı ekan. Akçası yazılıptır ha. Serbi 3 da akçası yazılıptır. Bu qanday mashina qoldi bu? 320 ming deydi, biroq 2012 1.6 объем 78 litre расход, telefon nomerler 320 ming deydi. Ha, bu Lada ekan-da. Lada keyinki 35. Akçası yazıldı biroq 730 ming deydi, telefon nomerler. Bu Kia qanday bo'ladi? Kia Optima ekan ha, 2018 2.4 объем, benzin 810 расход, 11.000 AQSh dollar, telefon nomerler. Mana tuğanlar. Probek 171 ming yuribdir. Şans yazılıptır. Yazılganlardı tartaylı. Bu Honda 2018 2 объем 800 расход, 11.500 AQSh dollar, telefon nomerler. Önümüzlerçi. Hükü bir mi? Bir. Kaç ekan bu? Ha bunlar. 10,5 11,5. Step. Avtomat 910. Telefon nomerler 10.500 dollar. O. YouTube'a çıkarıyoruz. Ova. Oldu ya, bazarınız versin. Bu akçası yazılıp dur ha. Daha yazılıp dur. Odyssey bir bölüm kılavuşunda bu. Avtomat 370 ming telefon nomerler. Şundan yazıp koysa. Kia Morning bile bul. Qancha ekan bu? 700. 700. Yılı qancha? 2017. 2017. Nomer aytib qo'ying. 550. Aha. 74 54 64. Bo'ldi ya. Kia Morning. Cazizdan hasta 700. Paykacı degan. Ben bu. BH suyucular var mı? 2018. Atılganda telefon nomerler. Boz qancha ekan? 14.800 AQSh dollar. Bu ne kadar? Avtomat 2018 2 объем, telefon nomerler. 12.500. Kamı var. Aha. 67.000 probek. 67.000 oldu ekan. Bazarımızda versin. Honda Accord sizden mi?
650 ming, 2006 deydi. 2.4 объем, 810 расход, telefon номерлер. Туғандардың ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз, лайктардан басканча буюрса. Анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр деген жакшы ойдобуз. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан.